ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا. الله يا 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 رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا عليم يا الله يا حليم يا الله يا عزيم يا الله يا رفيع الدرجات يا عزيم الملكات يا غفير الخطيئات يا دفيع البليات يا سميع الأصوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أحضر إليكم من مصر الحبيبة حتى ألتقي بكم في هذه الديار المباركة. Bu mübarek gecede, Kadir Gecesi'nde burada sizinle beraber olmak gerçekten beni çok mutlu ediyor. لقد أتيت إليكم من ميدان رابعة العدوية حتى ألتقي بكم هنا في ميدان الشهيد سعيد البلوي رحمه الله. Ben Rabiatul Adeviye meydanından çıkıp buraya geldim. Şehit Şeyh Said meydanına sizinle beraber bir araya gelmek için geldim buraya. إن وقوفكم معنا أيها الشعب المسلم الشجاع لا يصل إلى آذاننا ويصل إلى قلوبنا. Ey kahraman Diyarbakır halkı, sizin bizimle beraber bulunmanız, sizin bize destek vermeniz bizi mutlu ediyor ve sizin bize destek verdiğinizin haberleri bize ulaşıyor. لقد أتيتكم من قلوب تعلقت بالله سبحانه وتعالى. لقد أتيتكم من أناس صابرون محتسبون بإذن الله سبحانه وتعالى يواصلون طريقهم حتى النصر. Ben size kalpleri Allah'a bağlı olan ve sabreden ve Allah yolunda direnişe devam eden insanlar içerisinden sizin yanınıza geldim. في ميدان رابعة العدوية يقف ذلك أم خالد الإسلامبولي يبلغونكم سلاما خاصا. Ve aynı şekilde şimdi size çok önemli bir selam getirdim. Şehit Halid İstanbuli'nin kardeşi Muhammed Şevki'nin ve Halid İstanbuli'nin annesinin size özel selamlarını getirdim. Size selam söylüyorlar. وكذلك من ميدان التحرير أنقل إليكم سلام المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، كما أنقل إليكم سلام الدكتور طارق الزمر وعبود الزمر وغيرهم من قادة العمل الإسلامي في مصر هناك. Aynı şekilde İhvan-ı Müslümin cemaatinin lideri
Muhammed Bediye'nin selamını da size iletmek istiyorum. O da size selam söylüyor ve ayrıca Cemaat-i İslamiye lideri Tarık Zumur ve diğer İslami hareketin önderleri ve liderleri hepinize selam söylüyorlar. زنا بقوة حقي وده كو شفا قدريبه جبر في قاسي أمجي شواكو رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توصية كريه أم في دعاء قالك جارة تكرار ذكر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين دويش بدا بتني دعانا ويا بتني الميجنا تقاس شكل نوعي عبادتها هبن حتى كش مربي أمي بكن اگر خواندنا قرآنی به اگر دعا به اگر لمیش به اگر دانا صدقه به اگر لهف آنینا انسان کش هف غیدان دی بن و یاکم مرف هنک انسان غیدان دی به مرف تعدون حقیل هنکا کر به مرف همن گرک هر بردریوان و نفسا خو بشکینه پیل نفسا خو که عذر خو بخوازه یا برای من عفو بکی ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيجا رحمه لك بكن لسروان كسي سروية أرضي داكو أو يكد عاصمانا دجي رحمه لو بكن قالي مسلمانا كامل حاله خبنرنا حقيقة وقت عز لنفسه خد فكرم لشخصه خد فكرم از دبيجم هر شكل عذاب دفي دنيا يدا من حق كريك خدا عز وجل حتى كفر أجيب مدب ما ببارينا وقتاكو الفعل خد أزوال وقتا والوانا دفكرم وانا دين برشاوي خو هيرو حقيقة ما تشني بر بچوك نكرنا ما تشني بر مزن كرنا حتى كو عفز الماء وها مزن جهاتية سريمة وخدا عز وجل في شبهات حقي مو وتمام أمتا إسلامي ده بقرينا مبارك وبقرينا بقاسي حزار شبي هقاسي خيراوي خدا عز وجل جمع وتغرى بنفيسينا آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله döneminde 8.000 askerle aylarca Mısır'ı kuşatacaktır. Hazreti Ömer'e Allah kendisini affetmek senin yüceliğindendir. Bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de mülkü çekip alırsın. Sen dilediğini aziz eder yükseltir, dilediğini zelil kılar alçaltırsın. Tövbeleri kabul eden, azabı şiddetli ve lütfu bol olan Allah tarafından indirilmiştir. Ve Efendimiz Muhammed'in aline öyle bir salat, rahmet eyle ki onunla bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü afetlerden halas eyle. Dünya gelip doğdukça Efendimiz Muhammed'e, aline salat ve rahmet indi. İhsanın için yakarmak, kaza ve kaderine rıza göstermek, cimrilerin tutumlarına karşı bana bir mükafattır. Affedersen bu senin merhametlilerin en üstünü olduğun içindir. Ve eğer beni cezalandırırsan hakkımda adalet etmiş olursun. Allah'ım istemediklerini yapmama rağmen beni senden hacetimi istemeye cesaretlendiren senin lütuf ve keremindir. Günah işlemekten çekinmediğim halde zor anımda dayanağım senin rahmet ve re'fetindir. Günahkar olmama rağmen benim ümidimi boşa çıkarmayacağını, arzumu gerçekleştireceğini ümit ediyorum. Ümidimi gerçekleştir ve dualarımızı kabul buyur.